Sammy Gyamfi nya so aboka agree FN saying Lands and Natural Resource Minister na mo de mutin ye so aboka sa na why na ka patriotic party de e de heading ko hu se obi aboka IMF na atworo e wo mo report mu say abrantie bi a maybe atwam na oye nisa se twam po akire mpanyifo etim combine president and vice and in mpanyifo nyina so mo ye criminals kan se makese to mo so no nene power ne tene ya man dibie se onkoton sika kokko ma Ghana man no akoton aboka enyi ne kan oko IMF report no a paragraph 13 page 10 no eho ene atwo ene se abrantie no na no ya no sa abrantie na akoton sika akwa aboka na abrantie be aye Sammy Gyamfi ni nwa keto atia no so timo sister station joy FM na no pa ya ye kasai ne obo defense ono na enura no wo ya attack eye nisa sem twampo wo krum ha efre panyini bia ya mane de bia so wondi Ghana nimu bia se wo ya criminal or incompetent na always with this gross incompetence or causing willfully causing financial loss to the state and ukoboso say one way ya wo chane be condition be ya akese na ye ma so mu hunu no do ye hunu ano na mom ni mfia wodie no wo hwe se wo chena fidie no na omudi yi chema benedetwu osi akọ na wo ko mfia se mfia duonu no sa fidie no yi no wa hwe ya na ne bre a wo bo nyina ha no ebetwa ne mfie ya eketo ayi so eno ne ya bihye na nka me hu ye kasika de ye nton sika moka na sa branti a unim de a wa kire Ghana nyina se wo de we are competent even at your age no more my lawyer akese abo brani ade nyina no a incompetent na ye ma asoma se ko dwama so ko ton sika akọ mai no wa ko to sika akọ Ghana ha na wa bokara se fansha Ghana Bank of Ghana ye de se na nye ye that's like you simple ma okay meja asoma me obi a me papa etunja na o se me nkona me nkoto to jambra no no nkoton na onim pa se eja na ese kametoni bia 5 cities na ida se me media adwembone edis kan bia ko kan ho ama nipa na oto na se nipa na metoni 3 cities ena me me de 111 cities atoso ena me de mbra meja so nkoton meja de akwa adwema so nkoton no ko ye ne se ade ne bonde obetuma 4 cities meanwhile so na me akoda no akoto 4 cities from the producers and meja no de be kwa adwema so no de lorry fare kan ho a oton 4 cities enye ba na mse on sound me fa mba fie ntino na so oton ne sa no boka enu ne ye chechere Ghana fomu se ebo no okoto wo krom ha no ana bo na dia Bank of Ghana de ko adwama so ayakwa boka enti wu no amma Bank of Ghana boka enti Goldbod tina IMF ambo Bank of Ghana di no mu bo Goldbod se Goldbod panyini ye CEO ye Sammy Gyamfi obeye ye chenchenche wo krom ha no no saa ye wura no na ene abrantie azukọ no man na onye sika ye chenchenche ahemfo na eye no saa abrantie na akọkọ didwa akọkọ didwa ma Ghana aboka enti Bank of Ghana uko page paragraph 13 page 10 no wo mambo Bank of Ghana din because omunim nipa odi saa nsamone no se de mpanyini ka nsamone tin ye che din no IMF football Goldbod din na Goldbod so wo ba na ye Sammy Gyamfi na abondin what you say and na yen kanche Ghana fo nyina say abrantie no na akọ boka ena ka de said opinion because ya bokagu Sammy Gyamfi me ya bokagu but IMF na good nkwadie hu IMF city be say Bank of Ghana are making loss of 1.7 billion no 1.7 no good what me chire me na simple terms say Sammy Gyamfi okay won chira say no paragraph 13 page 10 no hono ye bo Goldbod din so o mu na akwakoto adena bo je Ghana Bank of Ghana akoto amboka enti o mu bo Goldbod na ye kan say Goldbod be chechere nsemu a eye Flagstaff House and a seat of government and ko chechere accountability on where CEO of an entity enti ko chechere mu bia anka Goldbod platforms na ze ko gina na ko chechere me de no ko gina seat of government and say aban a platform so for accountability no ka chechere Ghana for chechere be bia du na ne ye nyan o mo hu say branch na boka and na maye mu na say even ko chira no enya karo nko o che be bisa say what were the sources of the gold war wokoto yere ma Bank of Ghana galamse gold dia wo ka hu bi na ma galamse no ekosoro se galamse gold no okoto ma aban na aban so aye hwe han hwe no akokoto gold no a because we say man say nyina okoto gold na se anaze okoto kokompo na child labor emo mu a amama bebre nto enti ye bisa
say ukoma so ne man say area ho DC for egi receipt man go for the chamfan ko nwuram e de excavator ko nwuram e bra yenim say ukwa hire yem for excavator ko yem for chamfan ko sa God will be na Sammy Gyamfi ko toye e de come Bank of Ghana no na yaboka na all these things tomorrow will be investigated na yen tena wodi NDC for emfa asokwa nya ya chenchene krom ha e kana wabo no ye ka kire no enu ti na Bank of Ghana no musuro say the next fiscal year they will not even invest in Goldbod going to buy with their money because they omusuma no de di kan mo okoye no eno ama maboka chenchene 1.7 billion awudi baga na sika ni mo a 22 billion say sika no omu one job 3 shift no agebetim de aye ene NDC for ya for maduma time so nya butere wo se wan wo se nya butere one shift one job 3 shift no omu promise ye no say sika agebetim de aye aka kuma si road ene on a weekly basis you lose about 30 people no 20 people no consistently no ebetim de aye sa kwa no manaba it is how can one Sammy Gyamfi abono e can be so criminal that we have to be very careful now abrante no onto no mfo no we ko be fa so a o kira yesuma ne se onkoto iska akwa na iska akwa na yesuma se koto no mabokai no o kira ko de dwuma bi se obetima yam na yi de na papa na ye na ehu papa ehu na ne nim se nko no de oso abofo no obu atan yi atan anke betima suma ne se onkoto iska akwa ma oboka me hu bi da abrante Sammy Gyamfi ne me nim se betima suma se onkoto iska akwa ma ne moka na ne kokko de se se unfa coins grama sika kokko a mama nyina pebie readily cash omo pebie ato ene aso mo akoto amboka na kokko a ene already medical say no ana cashew ya de Sammy Gyamfi nsa ahwe kuri bebo ekuri bebo enu ni wi ma yem hihie na nem de ba betena no pai e ka che Ghana fo nyina say ene NDC abanse mo kan opposition ene nyoma omo ye ne no see the amamu ni say omo nko 4 years after 2028 one year eja wadwo ene nyine betwa okroma enti eguso me kan maka ba besi me MPP party for so si yesremo se mudo Ghana se the Dr. Mahmoud Ba me do Ghana no a se mudo Ghana se Ghana paying for nyina do Ghana no a me nkan hu mom as a party ni entutu enyuma ye ni ntimi ndi ya dance because the NDC ye edu 2028 de kokoto aba ne ye ka ye so ye de no omo kan omo de ni comes nowhere near the performance of Nana Danko Kufuor and Dr. Mahmoud Bawumia ade no now here nchechemu no nyoma Dr. Mahmoud Bawumia eye engagements ni ade a wo ye nyina e chese o kire de o man che nsemu a enam se wasom for 8 years as vice president 8 years as opposition vice presidential aspirant no what says hu ye no e yade de Ghana che nsemu a ne do no ne humu a wo ma Ghana no obetima bu Ghana ye asin amamu a his excellency John Dramani Mahama ene obu ya wontimi fa one policy me start wo do one policy a omo ba ye ewura fie biam enkukon kitinkiti omo di ba ye NDC branch executive omo mo me madan say ya afukonta subin o ebe busumini ena branch executive obi ad na akoba ba no muhia nyuamokum eno mukum no mu nyina achawe ye mani so anye so obi se o uti hobby me say branch coordinator o mi am school mi am mata nyuamokum ena eso obi afa na akoba akombra no mo bekum no ena mukum no ye party wo nyuamokum school mo na bigina ho nye obi se o enti NDC policies and programs omo dey ba no eye so selfish inclined say and na bibia no is about NDC branch executive adwuma branch executive ye MPP ne dia na dia NDC ne aba be show ye MPP enti omo ntimi create adwuma e be tama fa omo mabunu nyina enu ni ayem sisi ene bibia no ma majiso omo comment na omo kwa attack anybody but the question is asema yewura osahen afenyo mark bisa Sammy Gyamfi e be si na yenya ho moye na okoko ye anokoko ye anu ahunhunu wahunhunu a oba be pai a utunufu baby enti a oye ni sese twampo forgetting say he was not directing his question and the anger at afenyo mark he was speaking to the whole world and Ghana to be specific now ko je anu ahunhunu wahunhunu as the okko boxing ring him no okko bu opponent he was just there to answer a question now osan hina some obisa on behalf of the people of this country say papa ye dis ga alcohol sika ye mo sika say ko de koto sika alcohol na koto ere ko nim the source of the gold whether it's galamsey or community mining or large scale mining and ko de mbisa e na mum say na koto do Ghana Bank of Ghana
afa ho akɔkɔbɔ ka na ɔmo se ɔkyena ɔmo fo sika ma be hyem biom saa question ye bisa no ɔne ɔde abufuo ɛbɛyɛ ni sɛsɛm twampoa ye man the platform no ani sɛsɛm ne mpoatwa ɛna ɔbɛyɛ ɛne atenie by the say we will not lose focus we are still asking the question what boka na sɛ ɔmo ka ye ya dwunim ne dia ai mafa ka kyɛ ne hu sɛ Ghana ya bokagu next time yɛn so ne biom enti ba sɛ man panyin sɛ so betimi ayi na firi hɔ all right no po bi obetimi ayɛ adwuma no ye ni problem because the papa na here no mass murder. Okay. Mass murder. And then, weekend, we can do Tiffy, now, pay